Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli u Maticu Srpsku na svečanu dodelu Pupinove nagrade od naša najstarija institucija književnosti, nauke i kulture dodeljuje od 1996. jedan put u 3 godine u spomen na znanstvitog naučnika, ali i stipendistu i dobrotvora Matice Srpske Mihajla Pupina. Na početku današnje svečanosti obratit će nam se podpredsednik Matice Srpske, profesor dr. Milan Motić. Hvala lepo. Poštovani skupe, poštovani pre svega laureati, poštovani profesori, mentori, poštovani gosti, danas mi je pripala posebna čast sticajem okolnosti što je predsednik Matice Srpske Dragan Stanić opravdano morao da bude odsutan, da ja preuzmem na sebe ovu lepu ulogu, da vas sve pozdravim pre nego što pristupimo svečanom činu dodele nagrade. Čuli ste već u najavi da je naša ustanova jedna od najstarijih. Pupinova nagrada je takođe jedna od najstarijih koja nagrađuje vaš trud, tako da moram da izrazim posebno zadovoljstvo što sam danas u prilici da ja budem taj koji će da vam uruči te veoma zaslužene nagrade. Ne bih dužio dalje, svesni smo svi ove situacije. Molim vas da se pridržavate preporučenih mera. Izvinjavam se. Trebao i da se vidi. Tako da se potrudite da ovaj svečani čin sprovedemo na što bezbedniji način. Ne bi bilo zgodno da se nekad i negdje čuje da je ova svečanost imala i neke negativne konsekvence, naročito zato što su konsekvence ovih vaših nastojanja i truda uvijek bile samo pozitivne i najpozitivnije i neka tako bude i u buduće. Hvala. Hvala profesoru Matogulju, a sada molim akademika Miljka Satarića da nam se obrati svojom besedom o Mihajlu Birskom i Birskom izlogu. Dobar dan svima, poštovani podpredsjedniče Matice Srpske, poštovani predsjedniče naše komisije, dragi i poštovani laureati ove moćne nagrade, dragi gosti, meni je velika čast što ću da kažem u najkraćem o jednoj od najbriljantnijih biografija ljudi sa ovog prostora. Biografija koja u sebi sadrži biografije nekoliko uspešnih ljudi. Prosto je nevjerovatno kakav je opus i kako je grandiozno delo učinio taj veliki naš naučnik. Nažalost, ja se sjećam vremena kada sam učio srednju, osnovnu školu i studije, lik i delo Mihajla Pupina je u tom komunističkom segmentu naše istorije bio prilično marginalizovan. Vrlo malo se znalo o njemu, vrlo malo se učilo, a vidjet ćete da ima razloga da se to veoma reklamira. Mihajlo Pupin je rođen u Izvoru u Banatu 1854. godine od oca Konstantina i majke Olimpijade. U svojoj autobiografiji Od pašnjaka do naučenjaka, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu, Pupin ističe da je majka imala presudan utjecaj na njegovo rano vaspitanje, što je on trajno i duboko cenio. Zabeleženo je da je on u doba svog najvećeg uspona majci govorio tako što bi pritom ustajalo.
Osnovno obrazovanje je sticao u Perlezu, a srednju školu je pohađao u Pančevu. Već tada se istakao talentom i vrednoćom kome je dodeljena učenička stipendija. Zbog aktivnosti u pokretu omladine srpske morao je da napusti Pančevo i on potom odlazi u Prag gde završava preostale razrede srednje škole. Nakon iznenadne smrti oca, kada je bio 20-godišnjak se to desilo, sam donosi odluku i odlazi u Ameriku. Tamo je prvih 5 godina radio kao fizički radnik i vredno učio engleski i latinski jezik. Položio je prijemni ispit na Columbia College. Te studije je završio 1883. godine sa izuzetnim uspjehom iz matematike i fizike, što ga oslobađa plaćanja školarine. Nakon toga se vraća u Evropu u potrazi za novim znanjima. Evropa je tada bila u nauci ispred Amerike. Nastavlja studije matematike i fizike u Cambridgeu, zahvaljujući dobijenoj stipendiji. Potom 1885. godine prelazi u Berlin, gde nastavlja studije eksperimentalne fizike kod čuvenog fizičara Helmholtza, Kirchhoffa i Kundta. Helmholtzu je bio mentor za doktorsku tezu iz fizičke hemije pod nazivom osmotski pritisak i njegov odnos prema slobodnoj energiji. U to vreme u Berlinu objavljeno epohalno Hertzovo otkriće dipolne emisione antene. To je imalo snažnog odraza na Pupinovu docnu i naučnu orijentaciju. Obogaćen bazičnom matematikom i fizikom u Evropi, Pupin se vraća u Ameriku i nastavničku i naučnu profesiju nastavlja na Columbia univerzitetu u Sjedinjenim državama, gde provodi svih 40 godina svog radnog veka. Tokom vrlo plodne naučne karijere dao niz doprinosa iz fizike i elektrotehnike, prvenstveno na poljima telegrafije i telefonije, kao i u domenu sekundarnog rentgenskog zračenja. 1896. godine publikovao najznačajniji rezultat pod nazivom Pupinovi kalenovi, koji je omogućio povećani domet prostiranja telefonskih signala. Taj važan doprinos mu je doneo svjetsku slavu i značajne prihode od patenata. Pupin je objavio 34 značajna patenta i 70 naučnih i tehničkih članaka i izveštaja. Bio je počasni doktor na 16 američkih univerziteta i na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Pragu. Bio je predsjednik Njujorške akademije nauka, član Srpske akademije nauka i član Francuske akademije nauka. Pupin je bio predsjednik Američkog instituta inženjera elektrotehnike i predsjednik Američkog društva za unapređenje nauke. Učesnik je osnivanja svemirske agencije NASA. Mihajlo Pupin je dobitnik visokih odlikovanja i medalja, 7 američkih, kao i medalje Beli orao prvog reda Kraljevine Jugoslavije i Beli lav prvog reda Čehoslovačke republike. Za njega Miloš Crnjanski kaže: Pupin je moćni gospodar električnih izuma. U Americi 1958. godine ustanovljeno odličje medalje Mihajla Pupina, koja se svake godine dodeljuje za doprinose u nacionalnim interesima Sjedinjenih država. Kako je ulagao ogroman trud u naučna dostignuća, tako je uspjevao da se prilagodi i uklopi u bitna socijalna dešavanja ove ogromne zemlje u ekspanzivnom razvoju koje bi sam dao značajan doprinos. Putin je jedan od najistaknutijih iseljenika srpskog porekla, koji je bio jako vezan za otadžbinu i koji je izdašno pomagao. Da spomenemo samo najvažnije doprinose. Organizuje kolo srpskih sestara, pomogao okupljanje i slanje dobrovoljaca za učešće na Solunskom frontu. Ličnim sredstvima je garantovao isporuke hrane i opreme Srbije u prvom ratu. Osnovao je više fondova, kao što je Srpsko privredno društvo Privreda, za stipendiranje mladih talenata, potom i čitav kompleks zadužbinarskih fondova. Slao je velika novčana sredstva u vidu dobrovoljnih priloga preko 100 lica, škola i crkava. Osnovao je fond Pijade Aleksić Pupin iz Idvora u Banatu, posvećen svojoj majici. Najzad je vrlo važno. Osnovao je fond pri Matici Srpskoj, koji je upravo zaslužan za prestižne nagrade koji će danas biti uručene ovim divnim mladim nastavljačima njegove misije. Nikola Pašić je pozvao Pupina na Versajsku mirovnu konferenciju 1920. godine,
Znajući za njegov veliki javni ugled i lično prijateljstvo sa američkim predsjednikom Woodrow Wilsonom. Uprkos izvesnih kontroverza, jasno je da je Pupin dao značajan doprinos kreiranju granica Kraljevine Jugoslavije. Bez njegovog utjecaja po svoj prilici Srbija ne bi imala Banat, Slovenija broje Bohinj, Hrvatska Istru i deo Dalmacije. Pupinovo ime nosi Institut za fiziku na Columbia univerzitetu u New Yorku, Institut elektrotehnike u Beogradu, Tehnički fakultet u Zrenjaninu, jedan krater na Mesecu, most na Dunavu koji spaja Srem i Banat, 8 škola u Srbiji i desetine ulica naših gradova. Glavna ulica u Novom Sadu je najzad zaslužno dobila njegovo ime. Na kraju Pupinova misao aktualna zauvijek. Nauka nas može dovesti do visina bogova sa Olimpa, ali ako zanemarimo duhovni razvoj, nestaćemo u ratu, mržnji i ekonomskim krizama. Hvala akademiku Šopariću. Žig Pupinove nagrade za 2020. godinu radio u sastavu profesor dr. Vladimir Katić, predsjednik, profesor emeritus dr. Mirjana Vujnović Miloradu, akademik Miha Satarić, profesor emeritus dr. Dušan Surla, profesor dr. Branislav Gorovac i profesor dr. Vladimir Vujčić. Pre nego što pristupimo svečanoj dodeli nagrade, obratit će vam se predsjednik žirija, profesor dr. Vladimir Katić. Predsjedniče Matice Srpske, poštovane kolege profesorice i profesori, dragi laureati, poštovani gosti na ovoj svečanosti. Ja bih sad htio da vam ukratko objasnim kako je trebao sam proces dodjeljivanja ove nagrade i onda da kažem par reći o samim laureatima. Mislim da oni zaslužuju da čujete o kakvim izuzetnim i kvalitetnim i stvarno zapanjujućim rezultatima istraživanja su oni postigli tokom svojeg studija, bilo da su to osnovne studije, dakle nagrade za diplomske radove, bilo master studije za master rade, bilo doktorske studije, to su nagrade za naučne rade. Dakle, žiri je radio na bazi 16 pristiglih radova koje smo dobili u konkursnom roku i radio u 2 ciklusa. Prvo je konstatovano visoke kvalitete svih pristiglih radova i u konkurenciji 16 radova koji su ocenjivani po 10 različitih kriterijuma sa mogućnosti dobijanja maksimalnih 100 poena. U prvom krugu je izvršena evaluacija svih radova, a zatim su u sljedeći krug ušli samo oni radovi koji su imali ocenu preko 90%, odnosno više od 90 poena. Oni su zatim posebno prediskutovali i dodatno vrednovali na osnovu naučnog doprinosa, složenosti istraživačkog postupka, inovativnosti, eksperimentalne verifikacije i interdisciplinarnosti. Tu se žiri naravno našao u velikom problemu, s obzirom da smo imali veliki broj kvalitetnih radova i onda je odlučeno da se ove godine dodele 2 prve nagrade, ravnopravne prve nagrade, 3 ravnopravne druge nagrade i 4 ravnopravne treće nagrade. Dakle, svi oni su isto kvaliteta, ali vidjet ćete sada sa različitim pogledima i sa različitim doprinosima u svojim istraživanjima. Ja ću sada pročitati sve nagrađene, a zatim ćemo pristupiti učenju, pa bi na neki način sad najavio sve ove nagrade. Kao što znate, prvu nagradu je dobio Trifon Kukolj, on je sa Univerziteta u Novom Sadu sa Prirodno-matematičkog fakulteta i to je za naučni rad Spontaneous Isotropic Breaking for Vortices in Non-Linear Left-Handed Metamaterials. On je objavljen u naučnom časopisu Physical Review, to je prošle godine izdanje. Dakle, to je vrhunski časopis po svim naučnim kriterijima koji važe u Srbiji. Rad je iz oblasti radijske fizike, ali iz uže oblasti, odnosno iz optike. U njemu je numerički i analitički istraženo formiranje obrasca, paterna
i prekida simetrije snopova zraka koji se šire levoruki negativnim nelinearnim metamaterijalima. Kompleksna nelinearna zavisnost magnetne permanentnosti iz magnetnog polja snopa igra centralnu ulogu, a permutacije između različitih grana daju diskretne simetrije obrazci. Razmatranje korekcije petlje u teoriji polja Landau-Ginzburg dobijeno je razumno tačno predviđanje numeričkih rezultata. Moram da istaknem da se radi o dobitniku koji je rođen 1998. godine, koji je trenutno na osnovnim studijama studijskom programu istraživačka fizika na Departamentu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i da mu je trenutno, odnosno u trenutku konkurisanja, prosječna ocena bila 10.0, verovatno nije pokoristila do sada. On je kao student više puta bio u istraživačkim praksama i letnim školama, bio je na Weizmann institutu u Rehovatu u Izraelu, bio je na institutu za fiziku u Beogradu i naravno na našem matematičkom fakultetu, kao i u istraživačkoj stanici Petnici. Do sada je objavio 2 naučna rada, od kojih je jedan sad koji će biti ovdje nagrađen. Mora se reći da on svira klasičnu gitaru i blues, a bavi se karate, ima crni pojas, čak i za neku pionersku koncentraciju fudbala u svom mestu. Dakle, radi se o jednoj ličnosti veoma mladoj, na početku istraživačkog, da kažem, neke moguće buduće akademske karijere, da on još tek treba da ide dalje na master studiju i doktorske, ali već sad je pokazuje kapacitet i iz ovog doprinosa rada visoki doprinos, da se radi o naučnom časopisu vrhunskog međunarodnog časopis, mi to kažemo sa stiliste, a to je nama, da kažemo, koje ne samo nama, nego i svima u svetu, da i svi u svetu cene tu Thomson, odnosno sam koja je stilist. Drugi ravnopravni, odnosno isto dobitnik prve nagrade, prve nagrade je Aleksandar Stanisavljević, on je sa fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i nagrada je za naučni rad Magnitude of Voltage Sample Prediction based on harmonic footprint for application in DG control systems. On je objavljen u časopisu IEEE Transactional Industrial Electronics, također 2019. godine. To je časopis najviše ranga N27A, dakle tamo spada 10%. Rad je iz oblasti elektrotehnike sa primjerom u novih pametnih električnih mreža. Njemu se razmatra primjena tehnike harmonijskog otiska na detektovanje impliciciju parova, odnosno karakteristika naponskih propada i simetrije mreže sa velikim brojem distribuiranih generatora zastavljeno na obnovljivim izvorima energije. Time je dat doprinos otkrivanju novih metodologija ultravrzog detektovanja i karakterizacije poremećaja napona u distributivnoj mreži i time pouzdanijeg i robustnijeg rada svih generatora. Rad imamo brzo odlik u naučnim krugovima. Kineski naučnici su ovu metodologiju već primijenili u projektovanju hiperprocesarskih zaštitnih generatora i to također publikovali u jednom vrhunskom časopisu za samog autora, to je stvarno iznenađenje da su Kinesi tako brzo implementirani i jedan posticaj za dalje rad u toj oblasti. Aleksandar je rođen u Beogradu 1988. godine, ali se školovao u Sremskoj Mitrovici. Na Fakultetu tehničkih nauka diplomirao je 2011. godine, master studij 2012. godine, sve iz oblasti elektrotehnike i računarstva i iza toga je se zaposlio kao istraživač električara. Doktorirao je također na Univerzitetu u Novom Sadu 2019. gde je danas docent, a ovaj rad je zbog doktorskih studija, odnosno same disertacije. Ovo istraživanje su savjezane elektroenergetske tehnologije, primjene napredne tehnologije inteligencije i mašinskog učenja u detekciji naponskih distorcija u električnoj mreži. Autor je koautor na više od 20 naučnih radova, a bavi se akvaristikom i gaje električne ljude. To su bile te prve nagrade, ja mislim da ste stekli da se rade stvarno o ozbiljnim istraživačima. Što se tiče drugih nagrada, također su ravnopravni dobitnici.
Druga nagrada je pripala Ani Čuputija, on je iz Beograda, sa Univerziteta u Beogradu, sa Elektrotehničkog fakulteta, i to je diplomski rad pod nazivom projektovanje podstolpova dopravnog gradara, mikropropasnog mešača i Wilkinsonovog meritelja snage. Dakle, rad iz oblasti elektrotehnike i telekomunikacija, a glavni doprinos ovog diplomskog rada je projekat jednostruko balansiranog dijelnog mešača na učestvanosti od 5 GHz i Wilkinsonovog meritelja snage za opsetu 2,6 GHz. Kada se radi o diplomskom radu da se ne očekuje neki naučni doprinos, vidite kako se naučnog potencijala radi. Sama dobitnica je rođena u Subotici, a školovala se u Strenjevcu i Ćupriju. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu sa diplomskim radom za koji je ovde nagrađen. Sada je student master studija na odsjeku telekomunikacije i informacione tehnologije u rubrici Talasna tehnika i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Drugu nagradu takođe dobila je Anka Jevrenović. Ona je isto iz Beograda, sa Univerziteta u Beogradu, fakultet za fizičku hemiju, ali ova je nagrada za njen master rad pod nazivom Sinteza i karakterizacija kompozita polianilina i DEA zeolita i njihova primjena u apsorpciji pesticida. Kao što vidite, rad je iz sasvim druge oblasti, radi se o fizičkoj hemiji, oblasti iz koje je kultivni program, tako da je to direktno nego mi da kažemo. Radi je prikazan postupak za sintezu kompozitnog materijala DEA zeolita i polianilina sa dve složene metode. Konstatovano je da su se u oba tipa sinteze odigravaju egzotermni procesi i da je temperatura proteina zavise od masenog odnosno zeolita i polianilina. U samoj dobitnici, dakle, ona je rođena u Užicu, školovala se u Arilju, a diplomirala je na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu, te je nastavila i master studije, a master rad za koje ovdje će sada dobiti nagradu je odbranila 2017. godine pod mentorstvom docenta Maja Milović-Rakić, član je Srpskog hemijskog društva i kluba mladih hemičara Srbije. Drugu nagradu dobio je i Marija Čureka, sa Fakulteta tehničkih nauka, i to je za naučni rad Accuracy Improvement of the Stochastic Digital Electrical Energy Meter. Taj rad je objavljen u časopisu Measurement, koji je takođe na listi NS2. Rad iz oblasti elektrotehnike i to električnih mera. U radu je ukazao na problem i predložio rešenje za eliminisanje sistemske greške u stohastičkom flash AD konverteru koja je izazvana pomicanjem prisutnim u komparatorima za brzi napon prilikom merenja efektivne vrednosti napona ili aktivne snage i energije metodom stohastičkog digitalnog merenja. Samom dobitniku, on je iz Novog Sada, gde se je školovao, tu je završio osnovne i magistarske studije, znači Fakultet tehničkih nauka, gde je i doktorirao. Za istraživanje doktorskim studijama objavio više radova, od kojih jedan je i ovaj za koji je sada ovde nagrađen. Sada je docent na Fakultetu tehničkih nauka, uža oblast je električno merenje, meteorologija i biomedicina. Sada bi prešla na treću nagradu. Nadam se da nam nije zamorno, da nam je interesantno da se radi o različitim oblastima i mi smo stvarno željeli da razmatramo tim radama i čitamo i da vidimo kako su raznovrsne istraživanja koje se obavljaju, da kažemo, na univerzitetima u Srbiji. Treća nagrada pripada Milanu Stojanoviću, on je iz Niša, sa Univerziteta u Nišu, sa Elektronskog fakulteta, za njegov master rad, uticaj vrste enkripcije podataka na potrošnju kod autonomnih bežičnih senzora. Po naslovu se vidi da je rad iz oblasti elektrotehnike, mikroelektronike. U radu su prikazani neki algoritama enkripcije i digitalnog popisa koji se mogu primijeniti i na sistem baziran na mikrokontroleru i RF modulu kao okruženje i algoritam za njihovo testiranje.
Opisan je i način na koji se može izračunati potrošnja sistema pri njihovoj implementaciji na mikrokontrole korišćenjem strujne sonde. Sam dobitnik je rođen u Paraćinu, školovao se u Sipilici u Paraćinu, a elektronski fakultet u Nišu završio 2017. godine na smeru elektronske komponente mikrosistemi. Iza toga je nastavio na master studijama na istom fakultetu i nagrađeni master rad je odbranio 2018. godine. Treću nagradu također dobio je i Vukan Vinković, on je iz Novog Sada, sa Fakulteta tehničkih nauka, i to za master rad primjena mašinskog učenja i komunikacijnim sistemima, lokalizacija u zatvorenim prostorima i estimacija kanala. Rad je iz oblasti elektrotehnike ili sve komunikacijne sisteme i u njemu je predložen potpuno nov algoritam mašinskog učenja koji pretpostavlja da su podaci koji ulaze u neuralnu mrežu sirovi, odnosno bez ikakve dalje obrade. S obzirom da se svi algoritmi obavljaju na baznoj stanici na prijemniku, time se dobijaju značajno relaksirane zahtjevi po pitanju kompleksnosti ulaznih podataka. Sam dobitnik je radio na Fakultetu tehničkih nauka kao istraživač pripravnik, gde je završio osnovne i master studije sa ovim nagrađenim radom. Imamo još dva dobitnika treće nagrade, to je Milan Božić, također sa Univerzitetom u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, za master rad primjena PID regulatora u stabilizaciji i upravljanju kretanjem kvadrikopterom. Dakle, radi iz oblasti elektrotehnike, iz dela koji se tiče automatskog upravljanja. Akcent se stavlja na implementaciju PID algoritma za stabilizaciju i kretanje kvadrikoptera. Vidite da to su sad razne vrste dronova, to je danas izuzetno aktualno. Sam dobitnik je rođen u Rumi, da se je školovao, diplomirao je kod nas na Fakultetu tehničkih nauka, gde je završio master studije i njegov master rad je ovdje sada nagrađen. I naš četvrti dobitnik treće nagrade je Darko Ninković, on je iz Beograda sa Elektrotehničkog fakulteta, također za master rad, rešavanje kombinatornih elektromagnetskih problema i genetičkim algoritmom. Rad je iz oblasti elektrotehnike i iz elektromagnetike, a glavni doprinos je primjena genetskog algoritma na efektnije rešavanje složenih elektromagnetskih problema. O dobitniku nema sad puno podataka, osim da je sa Elektrotehničkog fakulteta, gde je završio u Beogradu, gde je završio osnovne i master studije sa ovim nagrađenim radom. Evo, ja se nadam da ste mogli da osjetite kompleksnost svih ovih naših svih prijavljenih radova, da vidite da su se oni bavili širokim spektrom kao što se i Bukin bavio, dakle od fizičke hemije pa do raznih oblasti elektrotehnike. Imamo dosta i navedenih radove samih telekomunikacija, što je bilo koji smo ključni Bukinov doprinos, samih Bukinovih kalemi. I moram da još jednom zahvalim svima koji su konkurisali na ovom konkursu, naročito čestitama laureatima, jer smatram da se radi o briljantnim mladim ljudima pred kojima je sigurno jedna značajna istraživačka i akademska karijera i nadam se da ćemo ovo biti jedan podsticaj da dalje nastave u tom pravcu. Hvala profesoru Matiću na predstavljanju laureata i njihovih naučnih rezultata. Sada molim potpredsjednika. Molim potpredsjednika da uruči Bukinove nagrade za 2020. godinu. Ponovit ćemo da kao ravnopravni dobitnici ovu nagradu dele Trivko Kukolj i Aleksandar Stanisavković. Molim Trivka Kukolja da prije Bukinovu nagradu. Čestitam u ime
studije u ime Matice Srpske. Sve najbolje. Sad molim Aleksandra Stanisavljevića da primi Pupinovu nagradu. Sve čestitke u ime Matice Srpske. Drugu nagradu ravnopravno dele 3 laureata. Molim Anu Čupurdiju da primi Pupinovu nagradu Matice Srpske. Čekajte da se slikate ovako sa opoda. Sada molim Anku Jevrenović da primi Pupinovu nagradu. Molim Marijana Urekara da primi nagradu. Za uspomenu. Kao ravnopravni dobitnici treću nagradu dele 4 laureata. Molim Milana Stojanovića da primi nagradu. Malo za uspomenu. Sada molim Vukana Ninkovića da primi Pupinovu nagradu. Molim Milana Božića da primi Pupinovu nagradu. Darko Ninković, takođe dobitnik treće Pupinove nagrade za 2020. godinu, bio je sprečen u prisustvu današnje svečanosti, te će mu nagrada biti uručena na kraju. Zamolio kolegu koji je prvi dobio da imamo u dokumentaciji da se slikam. Dobitnici, molim vas, stanite ispred da nastavimo zajedno. I možete se demaskirati zajedno. Ne mogu se demaskirati. Ne može. Šta, ne može se rekati? I osmehnite se ispod njih. Dame i gospodo, završavamo današnju svečanost uz čestitke laureatima.
Van protokola. Izvolite, profesorka emeritus Ljiljana Vojić. Zahvaljujem da mogu da kažem, jer u ovom trenutku sam osjetila jedan divan osjećaj dostojanstva Matice Srpske, ali isto i akademizma ovih mladih ljudi. 3 stvari moram da istaknem. Ovi mladi ljudi su zaista imali sjajne, ja sam se uvijek priljubila, sjajne radove. Ja sam čitala i neke radove koje nisu direktno iz moje oblasti, na primjer kolege fizičara koji je 3., 4. godina. To je zaista nešto izuzetno, ali moram da kažem da i svi ostali radovi su bili sjajni. Druga izuzetno važna stvar što ova aktivnost Matice Srpske koja se dešava svake 3. godine, ja sam jedan od najstarijih članova sa našim predsjednikom, profesorom Katićem, dakle previše od 18 godina, sve veći broj mladih ljudi prepoznaje značajnost rada, prepoznaje značajnost ovakvih nagrada, ali mislim da je to jedan dobar udeo i samog angažovanja Matice Srpske. Treća izuzetna stvar, meni je zaista bilo divno zadovoljstvo da radimo u jednoj komisiji, imate sjajnu harmoniju, kao što vidite, ljudi iz svojih oblasti, prvih ljudi, da se uvijek dogovorite oko svih nagrada, što nije vrlo jednostavno. I na kraju ja moram da se zahvalim Matici Srpskoj, profesore Matavolj, koji već 5-6 puta, to je 20 godina od koleginice Mirjane Ličića, posebno sada mlade doktorke Jovane Trbojević, toliko vode računa o nama, da nas informišu, a ne samo to, nego prateći dokumenti i pravilnici su toliko jednostavni da mi možemo da ih ispoštujemo i postoje 10 pitanja i onda svaki od naših članova komisija, mi to sve tajno pošaljemo profesoru našom predsjedniku i na kraju se zaista, mislim, dogovorimo koliko to može da bude najbolje, da najboljim radovima, odnosno najboljim mladim studentima, jer vi jeste ono što je najvažnije, vi ste u ovom trenutku najvažniji, dodelimo ovo divno priznanje. Hvala vam za šansu. Hvala vam, profesorka, što ste završili ovu svečanost sa puno topline. Uz čestitke laureatima i zahvalnost govornicima, kao i svima koji su prisustvovali i dodali Pupinove nagrade Matice Srpske za 2020. godinu, pozivamo vas da razgovore nastavite u sklopu svečanom salonu Matice Srpske.